بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kapamujite si alin Allah subhanahu wa ta'ala serta kapanalawatte si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabaya kumuokaam magsukur si Allah subhanahu wa ta'ala in sababannen masimasi nepain kabayate atawakan katuyute ngandauhat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala hinante bessi amban pagdunyate labinin bang kite mole tutu hadarat Allah subhanahu wa ta'ala minjari me matattoe kung tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala in pagpangadjiin hek kamanamal kalabiyahan ni inakaw Allah subhanahu wa ta'ala lupangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuhod net na manusia ilahan-lahan wede mian ko istel pinangga wede ga inulungan wede kaimportantihan bu mag-aka Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat fa Allah subhanahu wa ta'ala inangkat wene yani mesiye magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala sinunuan wa Allah subhanahu wa ta'ala kabtangannen walladhina utul ilma darajat duk yani mesiye piyu patik kasi pagpuntutan ilmu inurungan darajat gataaka wa Allah subhanahu wa ta'ala yani me saddi tumpukanin irangkat wene atawakan inurungan darajat wene malainkan aamag kahagad duk aamag puntut ilmu pamanun naan si ininen pinagtuhot wa Allah subhanahu wa ta'ala inangkat wene karuwe iyene aamag kahagarin duk aamag puntut ilmuin pa inne ulamain mustahil sidambuwa aamag kahagad bangga niya ilmu ni kapandakanin gak niya pamarat saya bangga niya pamahamnu bangga niya ilmu nu si parkalaian nanaan sini mampayamannu dua parkala ini nen inangkat wa Allah subhanahu wa ta'ala iyene painte patekka si pagtuntutan ilmu atau akan ngahati ilmu Allah subhanahu wa ta'ala du inepe duk aamag parat saya sidambuwa kaptangan amban pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tariwayat wa Imam Muslim pamanong kaptangan inine tuhod nehep ilahan-lahan ng manusia pay pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din bang mabaya Allah subhanahu wa ta'ala ngurungan ka o ngurungan ako ngurungan kita di kahapan pati ni si kita agamahin palampung ni si kita agamahin pihate bang sa ingge mian tatite yani agama Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah may pong tinai matattoy si agama Allah subhanahu wa ta'ala masi-masi pagmehet-mehetten ngahati ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meaning lamod kita ang bankabtangan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabaya Allah subhanahu wa ta'ala muruan kita kapan pa Ibnu Hajar rahimahullah si kitab ni Fathul Bari wa mafhumu hadal hadis anna man la yuridillahu bihi khaira la yufaqihu fid din subhanallah pa Ibnu Hajar bang payaman pa ini mafhum ni hadis ini nen atau apa ini mian opposite nen sine-sine mian gay kabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sidambuwa ipun iyan ngurungan iya kahapan di pati ni siya agamahin pinapes si agama pinabuti si agama ambanien sayin ka hadjihan sin ilmuin hanggang gay manjari ilahan-lahan ilmuin buadapun ini ilmu ininen bale duwe kain na ulamain fardu ainin wajib si kemon manusia
lela, dende, makanak, akil balig. Saddi pa inte ang ban makanak dumin akil balig. Manak na ahin ang ban akil balig sampai kay nakusan umulne. Fardu ain siye, ilmuin, panagdaan. Ikaduwe, fardu kifaya. Fardu kifayahin, bang tahinang we, kasinduehan gi magduse, sinduehin. Sumagawa bang ilebahan we, de kimon ni kasi magduse. Nanaan si ininen niya ang ban me, fardu ain. Fardu ain ni jamaah muslimin. Tiap-tiap dan buah manusia sudah hinati we ini. Ini kemon ibadat la tasihul ibadatu illa biha. Ini kemon ibadat gaitinai ma oleh Allah Subhanahu wa taala bang gailabian hatimu. Ini maknanya. Sambahayanin bangga niya ilmu nu bangga niya kataunu si parkala sambayanganien inakahan kyo dinak kyo ng bahayan buga niya panghatino giro tinayma oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa hindi pa ng bahayang nun, bangga niya panghatino makajari kyo ng bahayang pasujud dihel mo kyo masapatiha. Dumain ke, nailiin si behinati. Meaning, wajib si tiap-tiap dan buwa manusia subay hinati sambayangin. Ikadue, palihalan jakat. Jakatin wajib si tiap-tiap dan buwa manusia taga-alta hinati pasalan jakatin. Sumagawa bangga niya alta nin, dumay wajib siye. Pegge mian garunia jakatan ni sumagawa bang aahin mian taga alta suwe hatine parkala jakatin arakala geye magjakat arakala mian geye magjakat pegge geye katauhan ni bang saingge magjakatin ilian wajib siye palihalan pagpuase duksad dilipe iye parkala geye tinaima bangge hinati. Ikadue fardu kifaya iyan me parkala gania asek nulu si parkala iyan. Sa ingi bantuk ne. Pitu kitihap jakat usap. Jakatin kewajiban si mea taga alta si hinati parkala jakatin. Pegge git hatire bang sa ingi men pagjakatin mangani bang git hatire. Bang pitu si mea koy akulay gania alta ni sinakatan bisan pugay nga hati jakat. Garunia gay wajib si ako. Duksad dili pebilai. Pagpandia amate fardu kifaya. Fardu kifaya. Pagge bisan yan gay hati mo niya pet dia tao ng hati na sa dili. Duksad dili papainte bilai duk may muamala. Duksad dili pebilai painte man may parkala. Iyan mian fardu kifaya. Gay magdusi ahin bisan gay hati na sumagawa bang yan dehululay subayte hinati. Si tasabut ko dehululay fardu ahin dumain pain maananen mian way ako kung ngadji upama si bay hati ko parkala sambahan ke mong dumain maananen way paasik kyo si may ikhtilafat si may parkala lalem si pasalan masala sin sambahan gai sumagawa hinatinun lai bang ine rukun wajibin duk may sunnatin supaya tumawain kakahinang nun buadapun in mapalalemlay dumain ni ikenu bang upama kyo nga gisayan may kung tinaim matatto si agama Allah Subhanahu wa ta'ala po ito puwas ang banien sinalasay ko ituhin kitabut tauhid li Imam al-Mujaddid Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab pegge aahin mian bangga niya atawakan bang magkaat panauhidnin si Allah Subhanahu wa ta'ala istifti larak sambahayang ni bisan pa yung magtukuan ilaw sangin apabila magkaat panauhidnin si Allah Subhanahu wa ta'ala puwasenin jakatnin umranin hajjinin kemo niyan di magguna nahangkan ni manusia ku ituhin kay kahan pa yung ulama tao si parkala tauhid bisan sa inge taure bang sengampen inambanan we de parkala tauhidin mukhalif se sulang si pamandu atau akan silabean me karasul-rasulan pegge me karasul-rasulanin managna si amban kalimatut tauhid naku itu aahin magtauhan si saian na si magtauhan sumagawa inambalan me de parkala tauhidin mimpi ko mag-lecture bakasyon niya nga bakas pinindahan we ko mauduk ko naman pagtauhid so po hik ka ng bahayan sumagawa
takiteno maglamas, magkibot, mian maghabay, duksab dili pabillahi makakaat isang bayang heka nang banien subay kita patargid si parkala tawhid. Gay pinayaman mata umamisahin na si parkalanin gai. Pinayamanin bang binisanin Quran duk hadis si pamaham salafus saleh. Yan ay siya sahabat duk si nenuhod si bakkas din. Iliin pinayamanin may kung tinai. Madato si agam Allah subhanahu wa ta'ala iliin kajian si tawhid. Ito basate. Bangina dalam kitab ininen. Hanggang suway basate peggehek kami bisara lagi si kite. In Syekh Muhammad bin Abdul Wahab painde ko madhab den Wahabiyah. Niya dan buwa ustad painde in me siahid ko usab painde Wahabiyah madhab usab painde. Pain ko aaininin bisa niya bakas makaadji pegge hatu magfokus sa daya si madrasa ubos ga niya tauhid pamanusia atau ga niya me mian fikhi pamanusia bangu pa me kuliatul lugay ruksad dili bibillahi iliin gay tahatine bang ini pagbidaan madhab duk firak atau firqa tumpukan gay tahati we ne nambaniin mian magtar kids ko bakasyon miyaan parkala tauhid antag-antag kumagmuhadara hawa bisikun bahu kudu humali due elleo papituhan kung elleo gak niya bisi iyan kemo si Manila pe ko pegega kakauhan dewe mole ko magpost ko miyan number ko niya ni iskidero ko andang ko isumuhin si Manila pe ko siya ka rutabo ang banien may pong tinai matatto si agama Allah subhanahu wa ta'ala sulit kita magtarkis si parkala tauhid pain muallifin bismillahirrahmanirrahim tinagnaan we ni kitab ninduk bismillah ini maksud ninnaan si ininen imtithalan li amrillah panuhut ni daakal Allah subhanahu wa ta'ala pegi Allah subhanahu wa ta'ala tinagnaan we ni Quran ninduk bismillah pamahon be Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gaya magpumadhab sa dili gaya magpofir ka sa dili bang payaman no kitab nin ga niya binisawe ni amban kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala dukasune ga niya sa dili kulang dumanamalan kabtangan nin si kitab nin pa inna ulama innan si dinin tinagnaan we ni bismillahirrahmanirrahim imtithalan li amrillah panuhut ni daakan Allah subhanahu wa ta'ala atau akan pangalikat ni ini kitab Allah subhanahu wa ta'ala ikaduwe iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam panuhut ni bakkas panghut Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagki panghut Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahaba mabawa sulat atau akan nulat tinagnaan ni bismillah kwe pamabaon ni sulat si Malikur Rum si Jamanle tinagnaan we ni bismillahirrahmanirrahim ang baniin muallifin si kitab ini nen tinagnaan we ni bismillah puas ang baniin ini bisaranin kitabut tauhid iyan pa inne may parkala pasalan tauhid nanaan si ini nen siwe hatite bang ine inalinan tauhidin bang payaman no kitab ni inen si kitabut tauhid magtarkis muallifin atau akan pinahik kawe ni kabtangan nin manunjuki si tauhidul uluhiyah ini makna si tauhidul uluhiyahin ini pagparambus-bus si pagibadat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab ini nin agen kemon sayin ma'nanin we ikaisa manakna amban Nuh alaihi salam dagpak si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam paniya may parkala ininen pagsulangan nabi duk umat ni pasalan tauhid pagtuhan gasi magsulang si pasalan tauhid mian ar-rububiyah atahat dumanawalan pagsulangan din kulang mag-inkarnaan si ininen yan pasalan hinang Allah subhanahu wa ta'ala pegge ganiya magpain manusia mian magpapanjari langit bulak iyan syaitan atau akan manusia atau akan painne nabi ganiya malainkan Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa pagpili si tauhidul ibadah tauhidul uluhiyah magsulang si niya lumba si Allah sumagawa ini
at the same time painanggalis nen numba si saddi amban Allah subhanahu wa ta'ala manusia yan musyrik kafir luas amban agama amban yan subay hinati parkala kawin naan sininen at tauhid telu bahagian nen sebesebon di tauhidul uluhiyah inalenan tauhidul uluhiyah yani ifradullah jalla wa ala bil ibadah. Yan ay pagparambusbus si Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-ibadah. Tauhidul uluhiyah, pagtuhan. Pagtuhan. Fa inna ulama'in tauhidul uluhiyahin muta'allikun bi af'alil ibad. Manunjuki si kakahinang manusia. Dumay si kakahinang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagyawe Pagyanaan sinin maananin pagparambusbus si pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Intag ibadatin Allah ta'ala mamahinangin ito manusia na manusia hangkanaan sinin manunjuki si kakahinang manusia si tauhidul uluhiyah. Ikaduwe tauhidul rububiyah. Tauhidul rububiyahin ifradullah jalla wa ala bil khalqi wal rizqi wa ghayruha min af'alillahi allati taliku bijalaliha. Iyan painne hinang magparambusbus si hinang Allah subhanahu wa ta'ala manunjuki si iye. Ine magpapanjari langit dukbulak sila'y kakad ko Allah subhanahu wa ta'ala. Magpapanjari manusia magurong rijiki sila'y kakad ko Allah subhanahu wa ta'ala si tauhidul ar-rububiyah sumagawa naan si ininen kulang magsulang aahin. Pagya bisan pesab sine magpain pain na way ikaw kaurungan rijiki pain mo Allah ba Allah wal hasil di ikaw magsirik si parkala ininen sumagawa bang si parkala ibadat magpatek ka magsirik kayo. Ikatelo tauhid al asma'i was sifat. Iyan pagparambusbus si alin duk sifat Allah subhanahu wa ta'ala na sininen kulang dusang magsulang hangkan na tinarki wa muallifin si kitab na ininin tauhidul ibadah pasal pagparambusbus si pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam takaledi bang inalenan tauhid tauhid meaning tauhidin naan si ininen lang ko minitelo tasabuten yan sumagawa kahikahan may ulama kahikahan may ulama miningingan may tauhid telwinin tauhidul uluhiyah si pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala pagge pa inega niya magsasaw si sadili amban tauhid inin wa qaulullahi ta'ala pa muallifit wa qaulullahi ta'ala starta binastawi ni kaptangan Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun pamano tinagna ni muallifin duk bisa Allah subhanahu wa ta'ala kitab ni gaye magpain alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd fahada kitabut tauhid alladhi allaftuhu ga magpain muallifin murong ni introduction si kitab ni ininin pain ni kitabut tauhid sinulat ko ga magpain muallifin diretso ye kitabut tauhid wa qaulullah ta'ala ina hikmanin paano hikmanin naan si innen pa inmi ulamain gay mabaya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab pinarehel wisanin ang bandisa Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah Allah akbar manusia tatap pag-iman din si Allah subhanahu wa ta'ala takitelo manusia imbang magbuo kasaben nalang dennal binuone iyan pinarehelwe ne kabtangan Allah ng ban kabtangan sino na pinapanjari ito na tabulak niya daharan te kumayam me nakurate si lahat te duksad dili pibillahi bang nimisa si me deheluhan hawa kajahil din si parkala agama gay tasabbut Allah subhanahu wa ta'ala pamano nanaan si inin magbidda ataur gai ga pinagsali wa Allah subhanahu wa ta'ala hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun pada Allah subhanahu wa ta'ala men magsali ke pa ini ni mesi tao ka agi tao inala wa Allah subhanahu wa ta'ala mukaranahin nan si ninen inala wa ne nian pagtimbangin si perkara inen ka naambanien
muallifin naan si inen tinagnaan wene wa qaulullahi ta'ala gaybaya parehel lubis saranin amban bisa Allah subhanahu wa ta'ala duk gay iya tinuhuma misaye amban hawa nafsu ni. Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gak magpapanjari Allah subhanahu wa ta'ala jin duk manusia melainkan ini, melainkan supaya magparambus-bus si Allah subhanahu wa ta'ala. Illa liya'budun hekka magkamalik magmakna naan si ini. Muhadara ko si municipal si buli-buli, lain may profesional hekka manamalan. Sampai may guru magto si kuliah. Pain ko sine-sine makamanahan ni illa liya'budun hurungan ko itu dangibu. Gak niya makamanahan ni bisan ng buwa. Gak niya makamanahan ni. Niya ni pain ni magpain supaya numba si ako. Niya ni magpain ni sayo supaya magibadat si ako. Bisan pain te mag-ikhtilaf may ulamain si atas duwe bisara ko patek ka si hadis si Ali radhiyallahu ta'ala anhu sumagawa pain ni mufassirin mabennalin patek ka si hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim ma'ananin ayyuwahidullah magparambus-bus si Allah subhanahu wa ta'ala gay manjari minaanahan supaya lumba si Allah bang payaman no al-Yahud duk Nasara yan may siya Christian duk siya ini mian Jews payaman no usulan din numba si Allah subhanahu wa ta'ala asal-asal din sumagawa din at the same time numba si Allah numba si saddi amat Allah subhanahu wa ta'ala walhasil gak siya magtawid gak siya magparambus-bus si Allah subhanahu wa ta'ala anakiyakan mian sali dua bahi makana bang payaman du elleusangin magtukuan si masjid numba si Allah sumagawanin bang patik ka maglamas bang patik ka ngibut bang patik ka maghabay bang patik ka saniyaan hininang din walhasil gak si magparambus-bus si Allah subhanahu wa ta'ala ma'ananin illa liya'budun magparambus-bus si Allah subhanahu wa ta'ala nakapaham nunaan si ininin ayat ini nen haja manamalan dalil gak niat pemapanjarian Allah subhanahu wa ta'ala manusia duk jin melainkan magparambus-bus si Allah subhanahu wa ta'ala illa liya'budun lam lainan liya'budun lamut ta'lil lil ghayah iyan pa ini makna lamut ta'lilin mian patek kaye si bisara mian panileo sa hindi mantuk ni. Wa ikaw pa ini ngaji rison nin li ata'allama al-Qur'ana wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hangkan ko pa ini ngaji supaya ko pa ini mian tahati ko Qur'anin do ini. Tahati ko sunnat pangungti Muhammad sallallahu alaihi wasallam li afhama al-Qur'ana wa sunnata. Hangkan ko pa ini ngaji nanaan si ini nen way pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala jinin duk manusia liya'budun gak niyak purpose sadili qaulun wahid bisa ng buwak dekat mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala si pag-ibadat de magparambus-bus si Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo man itong pagparambus-busin si ibadat ini na may makna ibadahin huwa ma amara Allah bihi sawa'un kana muwafaqatan lil aqli aw la ibadatin kimun pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo man tuknen sali do ngandaak Allah subhanahu wa ta'ala duk rasulne sali do makid Allah subhanahu wa ta'ala si perkalamian duk rasulne atau kan sali do inurungan we siksa sine-sine makahinangien bu mian adibat do ili ibadat atau akan kemun perkala murung encouragement Allah subhanahu wa ta'ala duk niya pahala ni alin niyan ibadah sali dupa inne mag-atap duk akal mo mian ku itulay duk kai bang pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala ibadat iya paggehe ka manusia bang gini kinakan mo akal dupa ini gini manjari narumain sa iye pagge-esep tebi sa ingine tau tebi okay o kung tinaiku
si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang pikiran nu iyan magsulang do Quran sebon pikiran nu makulang do Quran. Kue painte di Siratul Maryam Defensor. Saing kita ure sumagawa bagas takale ku si interview gay kinahangad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegke painne gay kakan akal painne. Gay kakan akal numba keo painne gay takiteno. Naambaniin may pong tinay matatto si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal ni makulangin. Dumain painte mian Quran. Dumain Quran. Nanaan si ininen kemun perkara pangandaakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadat. Na basta ibadat gay manjari pinasapehak si saddi aman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niya pe definition si ibadat kwe painte sa sabot we Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyah. Painne ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali az-zahira wal batina. Yani painne alen langkum si kemun kinabayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amban bisara duk painne kakahinam sali du bisara tapuk duk bisara tampal duk hinang tapuk duk hinang tampal alen niyan ibadat na basta pasamian pasape musaddi amal Allah Subhanahu wa Ta'ala naan sininen gak tasabenna wenu illa liya'budun. Iyan pagparambusbusin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaduwe pada Allah Subhanahu wa Ta'ala binisawa muallifin si kitab ni Kitabut Tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Pamanun ini bang ini mian makna ayat ini nih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sabennal pa ini bagas kami magpabo si tiap-tiap umat. Si tiap-tiap umat. Bagas kita pinabuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap-tiap umat. Kita ini umat panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino pinabos kita ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Isa, Isa alaihi salam. Umat Musa, Musa alaihi salam. Magtawa kita lahi. Ini maksud din nan si niyan kaptangan ini ani abudullah. Daakan din supaya sinumba Allah Subhanahu wa Ta'ala wajtanibut taghut duk palili amban kemon sinumba si saddi amban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dakan dan gak niya sadili. Walhasil ayat ini nen dallatun ala ijma'ir rusul ala annahum da'u ala tauhid. Ayat ini nen menunjuki si parkala meka rasul-rasulan sabennal insiye mo si perkala tauhid gak niya sadili pinasampay we dedehelu buat melainkan perkala tauhid gak niya saddi bang mayaman nunaan sinin ani abudullah sumbahun Allah Subhanahu wa Ta'ala wajtanibut taghut duk palili keu amban kemum sinumba saddi amban Allah Subhanahu wa Ta'ala taiddo no ma'na la ilaha illallah ini nih makna la ilaha illallah gak niya saddi. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Gak niya patut sinumba melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Numba keu si Allah duk palili keu saddi amban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya ni kemon sinumba saddi amban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makna la ilaha illallah ini. Naan si kaptangan ini nih. In ma'na sin at-taghut in makna tagutin naan sininen ku inaka paintu Ibnu Qayyim rahimahullah kullu ma tazawaja bihi al-'abdu hadda kemun pa inne mian ilabihan we dambua ipun Allah Subhanahu wa Ta'ala hadda palabi amban iyene tamanan ni min ma'budin amban sinumba au mutoin si panuhutan duk sadili padilaya alay niyan tagut. Dumain niya dyan tagutin bang kyo numbas saddi amal Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tagut alay nin kai. Mismo hadja painte mian palami kyo ang bandaakan Allah Subhanahu wa Ta'ala alay niyan tagut. Sumagawa hik kamanamal naan sinin magkamali.
magkamali pamahamden si parkalainin sumagawa ta eddo terutap sidan nen si pasongan sinisine ni kami painte mian makasalasay kita bininen makasalasay painte kita tauhidinin nasa miyaan kung tinai matatto si agama Allah subhanahu wa ta'ala hangkan bang payaman nume karasul-rasulanin gaated niya sa dili purpose de malaykan ngampen si kalimatut tauhid na ku itu kemun magdakwa kumano kemun magdakwa ngampen si agama Allah subhanahu wa ta'ala buhinambanan we ne tauhidin sebon dan buayan sinulang we ne me kalalan-lalanan atau akan bakas me karasul-rasulanin we ne sinulang we de rasul nabi tamanan ha pinapanjari pagtik ka anak yakanin gay ngampen si pagkalak tauhid subhanallah gay ngampen si pagkalak tauhid iyahadyang ninangin magtumbi sa miyaan duksag dili pibilay kakahinangin ininangin sumagawa pagkalak tauhid dilewno ganiya hek kamaramal kitab tapag price ko sampay sinpe personal ko bang ko mag-subject sin tauhid nilew ko bang ine makna miyaan bang ine makna tagutin bang ine makna ani'budullah bang ine makna la ilaha illallah nga nakatauhan ni parahal may mag-adji pegge may guruhin inambanan we de parkala tauhidin gay tao si parkala tauhid katauhanin hadya makita lew sawi ang banarka lug mabaya sawi ap surga namang ni kiyong tinali ang banar ka dukbaya si surga bang magkaat panawid doon si Allah subhanahu wa ta'ala ganyan na ni ambani liyan bang payaman no may kaulamaan tuo dilem Saudi kahaba siya magkasyak tauhid giinambanan wede niya bahas ko muna kasako si pasalat ilmu tauhid binatadwi ko ayat ini dan pain walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut pain ko ayat ini nin tamanan hajjene dalil me rasul-rasulanin mian ngampen si parkala tauhid sampai kada pusante ngampen si parkala tauhid ini pain ni wajhul istidlalin pain ko banggi tahatin wajhul istidlalin lu si ayat iyan urungan te ke odang buah hadis amban hadis Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha ini bisar Rasulullah la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida hadis ini nin sumian binisawa Rasulullah si pangakan ni saki gini makakole gani bakas kumuak amban papakan ni sampaya mole hab hadarat Allah subhanahu wa ta'ala binisawa ni kaptangan ini kaptangan ini mana kaptangan ni murka pain Rasulullah ta'ala amban asi Allah subhanahu wa ta'ala yene mesia Yahudi duk Nasara hinina wede mian kubur me kanabi-nabi handen panumbahan saddi amban Allah subhanahu wa ta'ala atau akan panumbahan saddi amban Allah subhanahu wa ta'ala murka pamano ini wajul istidlalin naan sini ini istimbat nung si hadis ini kemon magpangadji katauhan ni bang ini maana hadisin bang ini maana Quranin sumagawa din hangkan hek kasala gay katauhan ni bang anta ginusal dalilnyaan kemon kita tabalik ka dalilin pain matao si mian kaidahin laysa asya'nu fid dalil wa innama asya'nu fil istidlal dumainin pain ni pinoroblemahin bang kiumurong hukuman si dalil pinainui dalil ibenal sa problemahin mian gay katauhanan bang sa ingge inusal we inu dalilin si ano na yun si binainu pain ni kauruhan sinduehin wala in syakartum lazidannakum pai Allah subhanahu wa ta'ala bangkang magsyukur siya ako pagtamba ng bako si kabrit jikikon sampai pag birthday mo yung pinaasik ko si ayat ini kabali manamal pamahami nanaan sinin si hadis tawassakum yan ang hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida
tapaham naan sininin sampai kahinapusan umur Rasulullahin mo opesi pagkalat tauhid magpain pe din murka si me Yahudi duk Nasara hindi nang di masjid mi ayene kubur me karasul-rasulanin atau me as-salihinin panumbahan laisi niya panumbahan si Allah Subhanahu wa taala ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dhalik fa in rasulullah ay dabe fa inni hinamun bi kuburin panumbahan si Allah Subhanahu wa taala atau kan hinamon bi masjid pege-pegestik amlai na pamano na sine sine binisahan Rasulullah sine mian waktuin sine mapahadirin sine dumain kami sahaba fa inna ulama'in sahabatin a'immatut tauhid imam si parkala tauhid imam ga'ni niya pataw ang bansiya si parkala tauhid sumagawa Rasulullah magpain pinaiseban si pasalang tauhid namang inkani anden magkalagihan pinaiseban pasalang tauhid nasa ingin kita tu dumain kita imam si parkala tauhid di katawhan timang sa ingin niyan makakat tauhidin umus magpain kayo luy ni hadya tauhid tahti kuro tauhidin na lumayan sa iyan may pong tinai madatoy si agam Allah Subhanahu wa ta'ala pasulo ayat binisawi muallifin pada Allah Subhanahu wa ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana nanaan si ininen pada Allah Subhanahu wa ta'ala ayat ini si suratu mi'an painte mi'an ayat ini pada Allah Subhanahu wa ta'ala wa qadha in ma'na sin qadha naan si ayat ini alzama wa aujaba mian pinawajib asal dinak kedua Allah Subhanahu wa ta'ala wa qadha rabbuka pinawajib ya Allah Subhanahu wa ta'ala mian sikau o Muhammad alla ta'budu illa iya dinak kyoge numba malainkan si Allah Subhanahu wa ta'ala in ma'na sin illa iyyahu naan si ininen illa iyyahu bang kyo makabasa kwe pa inne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dallatun ala takhsis manunjuki si tartantu si iye ga'niya sa dili exclusive para si iye ga'niya sa dili naan si iniyan si partalainin dallatun ala takhsis pada Allah Subhanahu wa ta'ala wajib si kau Muhammad numba si Allah Subhanahu wa ta'ala gak niya sa dili dallatun ala taksis in ma'na sin qada duwe fa inne qada'u qawni do syar'i bang in ma'na sin qada qawni naan sininen kabayaan Allah Subhanahu wa ta'ala suwaitin paatag sali duha dukla ini mana nih bang magkabayaan Allah Subhanahu wa ta'ala mian kinada ruwene parkalaian kung pinatikkahan pa inne may hiluhala kaumanin gak kaya makapede siye asa bang makapagpayal Allah Subhanahu wa ta'ala patikka sumagawa bang kabao syar'i kung pa inte manunjuki si pag-ibadat manjari patikka manjari gae pa inne ulamain wei bang asal kemon kinabayaan Allah Subhanahu wa ta'alahin si may tatuhod manunjuki si pag-agama aahin gak niya magsakuto dumain ki sumagawa ilebbahan ng Allah Subhanahu wa ta'ala mian majalin atau akan fursahin in ma'na sin fursa opportunity si manusia dinak kita mene nambanian me kung tinai matatto si agama Allah Subhanahu wa ta'ala wajib si kita numba si Allah Subhanahu wa ta'ala sumagawa bang sa ingi kahantang panumbahin iyan na ginisa nga ibadat sibab mapasunulay pimasit ay do te bang sa ingi mian binahagi-bahagi ay muallifin in pag-ibadatin ininen pa inte ibadat game manjarihin ininen ibadatin si way ininam si Allah Subhanahu wa ta'ala gani asad dili ininen kalabdiyahan adya ahamiyatut tauhid kahargaan si pagtauhid hangkan di manjari ilahan-lahan ng manusia pasuno ayat sinabot ay muallifin wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a dinak sinumbawe Allah Subhanahu wa ta'ala mian
Allah subhanahu wa ta'ala. Dinak sinumba wa sikite Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'a. Paano? Kimun ayat tasabut tiniyaan magtuhod tiya pa inni al-ithbat wa nafi. In ma'na sin ithbat, rukun niya sin la ilaha illallah. Duk nafihin, rukun sa sila, rukun sa sin la ilaha illallah. Meaning, rukun la ilaha illallah hinduwe. Duwe rukun ne. Bangkam tinilaw bang ina rukun la ilaha illallah pa inun duwe al-ithbat wa nafi. In ma'na sin ithbat, sinaben na luwe mo Allah subhanahu wa ta'ala iye pag-ibadatan ng gani asad dini. Duk nafihin naan si ininin, pinuting wenu kemon Tuhan sinumba sa sadi aman Allah subhanahu wa ta'ala. Pinatala wenu, yene miyan pag-ibadat nun ang kemon pagkala sinumba sa sadi aman Allah subhanahu wa ta'ala. Hek kahit sinumba sa sadi aman Allah subhanahu wa ta'ala sa nagigilan na. Alin yung tahut gailen na. Yer mo benalin Allah subhanahu wa ta'ala. Paano? Ayat tasabut yan sinilay. Ani abudullah wa istanibut tagut itbatipi. Initbat we'no pag-ibadatin si Allah. Ani abudullah wa istanibut tagut. Duk patala kew sa diaman. Mian sinumba sa diaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ilian alin na an-nafi. Nanaan sikap tangan tasabut temiyaan. Wala tusyriku'a. Wa'abudullah. Sumbahun Allah subhanahu wa ta'ala ithbat. Ini isbat bain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'a. Duk dakiw magsirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Syai'a. In ma'na sin syai'a jami'u syirk. Na'ajil jami'u syirk. Duk dambu'a kaptangan yere pa inne musrakun bihi. Kemun pagsakutuhan sa diaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dakiw patapit. Dakiw patapit tiyo si iya. Naambanian. Naan sinintek kaya pa inne syai'a. Bisan niya pa inne we aha. Dakiw patapit tiyo. Na in kanilikawan sirikin me kung tinay matatto si aga magiinam pun we Allah. Sali do sirik dik iduk sirik haji. Gayan inam pun we Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan pe pa inne ulama sinduehin sirik dikiin inam pun we Allah gai. Gay inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala. Urungan tek ang example sirik diki. May magpapaya. Hanga. Maghabay. Sirik diki. Sumagawa niya yung tafsir ni. Eto, terubang apur makasalasay. Iyan si parkala, iyan si babien. Posak kumanamalan naan si ininen. Parkala sirik diki duk sirik hadje. Urungan tek ang sampol aha. Atau pa ino gayha palinganan manggelawisnin. Lamu dia naman sirik diki. Nanaan sinin pa Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sabihin na Allah subhanahu wa ta'ala kay inampun we na sini-sini magsirik siya. Tek kaayatin, painayatin, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi. Ga magpain Allahin, sirik dik, iduk sirik hadya ga, sapay na, sini-sini magsirik siya. Mutlak. Hati-hanin mian para si kemon sirik ga tinuila wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiinam pun Allah subhanahu wa ta'ala sirikin. Sumagawa ta pahamno bangkyo pito differentiate iyan pagbiddaan sirik dik iduk sirik hadje. Sirik hadjehin tatap dalam narka. Bangtahin ang idang buah manusia tatap dalam narka. Gak niya waktu ni makaluas ang narka. Sirik hadje. Iyan pinasali uwe inu makhlukin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pinasali uwe inu si pag-ibadat ni hadja. Numbak yung si sadi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus numbak yung sadi ang Allah ta'ala. Ini dia musyrikin da. Iyak kabaluan ni. Ubus rison ni aku ituhin. Way ko pa ini alanan no musyrik makahinang syirkul akbar bunong baru si Allah subhanahu wa ta'ala. Iye pa ini asal sibi inalanan syirkul akbar. Iye may pa ini Yahudi duk Nasara. Siya yan pa ini may Christian. Pagkis numba si sadya man Allah subhanahu wa ta'ala. Tiya answer din. Duk kita gay pinasayhan pag kita misapal kala tauhid. Ini zaman jahiliyah. Si zaman Rasulin,
yan may kuntarane, kasausitan ni binono uwi ni. Gati sinumba si Allah subhanahu wa ta'ala. Numba si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang si maghaji, si magpain maghaji kami. Si may santo-santo, binatad di ba sa kabahin ga. Maghaji si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawanan, bang patek ka numbali si santule. Numba si santule. Na ang mali nga niya bidda mo. Yan may manusia zaman binono kay Rasulullah. Duk magpain Rasulullah kafir kam duk zaman ku itu yan may manusia dong ba si Allah duk magsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala ganapin tali ganiya pagdidaan na may kung dinay matatto si agama Allah subhanahu wa ta'ala bangniya habay-habay no masiposak ko yan ay pagkalain nila bangniya habay-habay no upama ataw hampan-hampan si may luma painon boyet ko ininen buhay-buhay ininen makalampong rijikikun asal mismo iye nanaan si inin sirik kiyo luwas kiyo amban agama pagyawe pinasali uwe ng Allah subhanahu wa ta'ala si kakahinang ni magulong rijiki ine bohe-bohe lay mian makapeges ki atawakan makagees ki murungan kau rijiki ka ya Allah subhanahu wa ta'ala nabang sabi itikad nun si parkalayan labian naga dumay sirik haji sa sirik diki masih kiyuri makaligtas pada Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi gayte inampun Allah subhanahu wa ta'ala sine-sine magsirik si iye sali do sirik diki do sirik haji na koy nasabut koy bang sirik haji si pagbidaan na sirik mi kita paham no tatap dalam narka sa bang sirik diki kinose andahu sirikin dalam narka mi pinaluas mangubus walhasil, di makaligtas, masih makasik, narka. Giinam pun Allah, sa hindi puas na doon, di kayo pinakasik. Sumagawa, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Dukinam pun Allah subhanahu wa ta'ala, dusehin bang kayo magduse muli at hadarat Allah subhanahu wa ta'ala, sa dili ang bansirik, inam pun Allah. Sa inyo magpakampunin, si pamaham ahlus sunnah wal jamaah, bang aahin taga doon sa dili ang magsirik pwede gaya magsirik bang kabayan Allah dani kayo pasig narka gani makapikis niya pwede gaya magsirik bisa niya makajina upama gaya makapagtawbat atawakan sa dili billahi mian makatangkiw gaya makapagtawbat ili dusenin na bang bagi ka makapagsirik pa Allahin pasig kayo surga diretso pegigan kayo magsirik. Atawa isa, bang kabayan Allah, pigit taga duse, ya pasik nilarka, kaya makapigis niya. Sumagawa niya do waktu niya makasik surga. Sa bang sirik niya kung dinay matatoy si Akama, ganiya makaligtas. Asal makaasik yan narka, ang baniyan si Wikya pa, palili ang ban pagkala sirik. Nakuito, dambuha kabtangan, atawakan dambuha hadis, tiada magbalik ayatin naan si ininen sabut ko si Kaam wa an Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adh atadri ma haqqu Allah 'ala al-'ibad wa ma haqqu al-'ibadi 'ala Allah qala Allah wa rasuluhu a'lam فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في صحيحين kitab ini kitab tauhid puas amban pakabalik nusin Quran subay tabalik mararahin ni si kao bang kao duruk pamilyan duruk kauman nugi magsirik si Allah hulit manamal hinati sumagawa bang tahatimu hab manamalan subay tabalik ini kitab tauhid ini ilian sesa ako sumian mag tulabul ilm panagnaan kitab tabalik ko kitab tauhid mian sa dili pa inti ang banne kitaban sinduay pasuno kaway arba pasuno usul salasa pasuno umdatul ahkam
Sumagawa, dumain manan tabalik we tuo. Denen ko, sumagawa, bang masani kamurahan kaya makas tabalik mo, iliin pa inte, mian besi-besi nunduk ininen, tarika, mi ulama dahil lulay, magbalik si kita. Binalikan we di kita di. Duk sige laong bang semisara, mian misa, tuo, mian maudu inus, tapinan at maudu sa di, gai, bang tawhid ni hadja. Dumain pinain, pinagtaperak, yan ano duk takati we, mapakalehi. Pagka bang hininang tembi ko hininang tembi ininin, iyan ay magmanhaj kita, ngadji kita tartanto ng buwa madda, na magtitik kasi lahat, tao kita nga ka, sa abang tek kasi ano, miyaan binisarahin, miyaan maglagumay, subhanallah. Kaya ngadji, isang putang nga rin at atino, pagkiga niya hukuman pangulong may ni kao tipit pagpakitaliw, tipit pagkamaya, tipit pagpasinna. Sumagawa bang manhaj, fikhi, tauhid, hadis duk sa dili billahi. Insyaallah subhanahu wa ta'ala mian bang tiyo mo aplah atau akan pag-ubus mengaji niya tahatinu. Niya buhan. Hadis ini hadisun azim jiddan, hadis haji manamalan. Paisimuan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana? Kanian kun pa inni angkas Rasulullahin ala himarin. Dia tak pa inni himar. Dia tak pa inni donkey. Na ini tak pahamnu kaptangan Rasulullah si Muaz lay pa inni. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Tapahamnun in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ili anadja idan sinalasay kun bangwe inang kaswe Rasulullah si Muade esebon di tapahamnun naan si ininen Rasulullah yung tamanan hap pinapanjari gane niya pahap pinapanjari amman Rasulullah hap amman Presiden Barack Obama may Muslim pigi mga tanan dunya pigi siya may magkagaisin may Obama gay bisan maka 0% si Rasulullah gak niya. Si pag nakura gak niya paadil aman Rasulullah duksad dili pabilay gak niya. Gak niya. Sumagawa nin Rasulullahin inang kaswe ni si Muad dia tahimar. Walhasil diawa buuhan nin. Dumain pamayam ne mian sawe nin pegge diawa amban iye. We lu kyo dihawa kyo mana pulang kyo darajat pun dumain kue me nakura lai si kite aku kare pugi baya kobuk si me nakura gay kubaya magpatta duk me nakura gay kubaya mag mian gay ku kegan paapen si siye ahin usba ku me nakurain sumagaw gay ku kegan piu ku sumagaw bang magpatta pa ko pataon di gay kubaya pegge we ay naan si ininen napura lais kitehin kahit kahan bang niya diawa kuhanin gihinang ini bang lemmi semet nin gihinang ini subhanallah panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisan pe times trillion napura ko ito ga niya maka lang kiwa niya sumagawa inang kaswe na si Muhammad awag gulungan tikam kis sa dambuwa niya dambuwa alennen si mian si Wa'il bin Hujur dambuwa yung nakura hap Madinah para mag-Muslim, nakura ang Banyaman si zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pain Rasulullah pain netek kasi Wa'il pitu hap Madinah. Okay, pain ni Muawiyah. Muawiyah ini anak Abi Sufyan. Anak Abi Sufyan bakas taantan we ne dunya hindang kepak. Muawiyah. Paano ne? Muawiyah ini anak Abi Sufyan pain Rasulullah okay pain ni Muawiyah sampangun Wa'il pain ni kau lepas pitoy hap lahat Madinah sinampang pag sinampang ni katauhan no ne panas dilem Saudihin bang hinabu panas gani agen ngalokok utek nun bang kau paelaw may da oras 2 oras nakanya pa sa indungan pag sinampang ni panas elew Muawiyah gak bisa magsinelas hawa miskin nin. Painne, okay painne Wa'il painne panas manaman elewin ang kasum ko painne liya taon-taon yan. Ini bisa si Wa'ilin ant, kau painne
La tasluhu radifal muluk. Gay kau pa inne miante paangkas sinakura. Paano? Subhanallah. Gay kau pa inne te paangkas sinakura. Nabi haling Muawiyahin. Bang kau pa inne gay angkas no kudeta anunu iyan. Indamanun hadjaku sinilasmu. Pergi panas. Gamia sinilas. Pa inne yakfika antasira fi dhillin naka. Subhanallah. Gay kau pa inne indaman ku sinilas sa mararahin pa inne. Kue pa inne mian kaamthalika. Kue pa inne style nu iyan. Atau akan kue darajat nu iyan pa inne palingan silingaw unta iyan. Gado inangkas. Gado inindaman sinilas. Sa pa in si Wa'il mararahin pa inne kue kauyan longkoy-longkoy. Miskin-miskin. Gabisan niya sinelas. Lemmi ne badjuin. Palengan pa inne silingaw unta iyan. Basa ira kaja pa landung-landung silingaw ni. Ini kapanakan ni. Zahabatid dunya. Wa tagayyarat al-ahwal. Pinda dunyahin. Magtatawur. Pinda kahalanin. Ubus puas ang banian kanian Muawiyahin na kura. Taed do'we na dunyahin dan kipak. Palagi pinentahon Muawiyah na kurain. Iya nga magsinilasan sinilay. Taed do'we na dunyahin dan kipak. Iya na kurain. Paano? Pinda kahalanin. Na ang banian, gay kayo makasiguraw sa weno. Gay kayo makasiguraw sa weno. Uwe sukatan na longkoy-longkoy. Uwe ginahinang mo hini. Iga pekusa si sinalasay ko'y kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka pekupasi kapalisle. Iha jami sa si Mu'ad kanian kung paine paangkas si Rasulin. Sa hinangwe ko example kisay ninin. Qala Wa'il bisa si Wa'ilin faqadimtu Syam. Bisa si Wa'ilin yan nga mangangkasan siniin mapuntain. Hapsyam ko pa ini hapserya ko. Aplatsam ko pa ini. Pagtekka ko pa nila ay nakurain Muawiyah. Dan kepak pa ini sudah. Dunyahin pa ini siya. Faajlasani alal kursi. Pagtekka ko pa ini, pagbayam ko Muawiyah, pinatingko ko pa ini dia ta, ano? Dia ta bangko. Ubus ko po ang Muawiyah, pa ini ningko si Sainin. Subhanallah, ningko si Sainin. Inabis sa Muawiyahin, ya Wa'il, atadkuru yawma talabtu minka radifan naka aw an turdifani ala naka. Okay pa inni Muawiyah, okay pa inni Wa'il, taessemnu ke pa inni si elle magpain ko mian pa inni atadkuru yawma qultu laka ardifni ala naka. Taessemnu ke pa inni si elle o pa inni magpain ko ang kasno ko pa inni si untano inabis sa Muawiyah bala ya amiral mu'minin. Awe pa inni taessem ko. Subhanallah. Iyene ga inang kasno ga inin naman no sinilasin ko ito iye nakura dunyahin. Iye kawasehin. Saan ka pinatingko bekeo? Taessem ko pa inni. Bang pa inni taessem ko yan pa in si Wa'il kabayaan kun pa inni kepak ni bulakin bukutin lang ni. Sahiin may kung tinaay magatuwa siya nga ma. Pag pinakura si kita, subhanallah. Si Manila kami, kapitayin, dumain maananin no i-ikhlas, sumagawa asabot ko pamintangan. Teka kami si Manila, kami ruyan magtutin mole, bang endem ke kami mian. Nawag ko sa Sambuanga, nawag ko ba si Ina, paing kumiyaan, sumumiyaan, teka ko. Ataw haga, may lisag dambuwa lami panawag kudus pa'y kulisag limit palayat kulisag tigo kami tek kasambuang ka. Basa rin siya sumampang ang airport. Naniya patapit si ako dambuwa mi albang sate iyakan sama. Bus may lemi-lemi be ano nen mi ang panapit nen. Sa bulang pa si Biyen do magsinilas-sinilas. Pain si ako iyakan keo. Napain ko painne duwem bahangi ko painne nga makakan. Duwem bahangi ko painne nga makakan. Napain ko bang nikiyo duwem bahangi nga makakan.
pain na dakwang bananon. Pain kuwe kaya yung banan ko. Pain na tabebas ko, pain na amban KL ko kani asin ko bisan ng buwa pilak ko ito. Kung ito pain na dakwang bananon, tabangon ko. Pain ko, sa ingay pangamban ko kao, ikaisa da niya asin ko, ikaduel, isa din niya ang plate ko. Pain na, sige hindi ko pain na tabangon mo, tawaganon ko ito ang mak ko. Tinawagan ang mak nin, gita kontak. Number do binon gani a cellphone, gani a ini. Duk olos-olos ni dambua dalam plastik, duk oren-oren ni 12 ons mian, ili do pinagkukuha ni silang na. Subhanallah. Pagtawa ka kahanti kyo gay, mian, gita kontak, pain ko de kyo. Bang pain ko tiketin mi ampat ngibo balihan ti kyo ko itong sambuanga. Tag-sin ko tumian kulang-kulang. Pagpayam labi 10,000 tiketin. Suni-suni makatuhod. Pain ko rin ikaw pikita si Mesaway kung pag-i-NM kami, mag-contribution kami. Pain ko ako 3,000, belihan 3 tiket. Na pag mag-contribution, umabot sinin sampay pa ano tiket. Pagpili ko balik, pain ko si mag-ano tiketin. Mian, minute ni kayo pain ko tamanan lowes. Pagpayam na tamanan lowes, labi 6,000. Ubus urungan ko pe pagsukay ni basilan duk pamangan ni pegge di sa may makatuta well labi sa 10,000 sa pay ko sumuhin dani kay usa to si airport mangan daw kay puas ang banien ta iseb kumetta boy matakon kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas me'elawiyan bil Allah subhanahu wa ta'ala pinaglibot-libot si manusia subhanallah. Bangkyo keesan ko ito ay 7 pong tinaino. Di makagesin. Bangkyo taga-alta ko ito ay 7 na pong tinaino. Gana altanin. Pagye pinaglibot-libot with Allah subhanahu wa ta'ala. Makajari tagsuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kawasenun oras ini ng ganiat tahinanno. Makajari tagsuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kau mian katahunun ganiat tahinanno. Subhanallah. May kung tinay madatoy si agam Allah subhanahu wa ta'ala siway kita patala ang banmiin pagigingit diyo kamati gingit diyo kemonin pinaglibot-libot with Allah subhanahu wa ta'ala hangkan siway kita papahap si kung tinay ti muslim may kung tinay madatoy si agam Allah subhanahu pagtekta sila sumampay nawag muna kanakin paikot diya ng berkunong tawagan sa kodok kyo sa katawhan kutek ka nawag sa usapon ni kung magkit daw si tipo na magkaswa ni kami lahi magbayad si paing puga ko paing kumakaniya to mian bikibayad si kam sa sumagawa pag-ikhlas ko paing ko yan ano miyan tatabang kami miyan sigaw paing kuro na maanamin kami makatabangin miyan kami makagasin ka niya waktu paing ko kalagihan kami tabangin niya paing ko waktu kalagyan kami tabangin sa iyan sipat aamahapin may kung tinay madatoy si agama dumay ni betad ko miyan misalay we hap kami ga sumagawa pamintangan taeseb kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas elewin pinaglibot-libot puas ang balien pandak manamal waktuten faqala li misa Rasulullah pagke pa inni nangkas wa Rasulullah si angkasan ni ya Mu'ad okay pa inni Mu'ad nanaan sininan payamanon si aamag to taor guys Rasulullah tabanan tao ni magto si manusia ini bisa natin pa inni ya Mu'ad bisaha nunut sumagawa niya naan si ininen bisara hanunot si mag-atap duk pinasimanin. Niya sa bisara pangkal mag-atap duk pinasimanin. Mag-atap duk pinasimanin. Atadri ma haqqallahi alal ibad. Katauhan no kipain ni Mu'ad bang ini kapatutan Allah Ta'alahin si manusia. Duk kapatutan manusiain si Allah subhanahu wa ta'ala. Bisara si Mu'adin Allahu wa rasuluhu a'lam. Kabanong salasay ko dikit-dikit kaptangan na ini. Magpain Rasulullah ya Mu'ad. Okay, upain ni Mu'ad. Atadri haqqallahi ala al-ibad.
Katauhan kay paine bang ini kapatutan si Allah Ta'ala si manusia naan si ini binetta dua Rasulullahin kapatutan mian Allahin si manusia niya kapatutan Allah si manusia pagkawa kamana masawapan ni iya magkurong legik magpakelo magpapati magkontrol si kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala duk sinunuan wa ini wa ma haqqul ibadi ala Allah. Ini sampai ini kapatutan manusia si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bang payaman nu si tasabut ti an sinile, gak niya kapatutan manusia si Allah. Gak niya pagyawe gak kita makatabang magpapanjari bulak, gak kita makatabang magpapanjari langit, gak kita makatabang si kemon geestenin gak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala magpapanjarihin kemon. Si kaptangan ni tasabut ti an sinile bisan heng kaptangan ni. Dan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mana sin khalaqa Allah Ta'ala magpapadari si kita enggak kita makatabang. Bisan kita na pabaranin enggak kita makatabang. Nawe binetta do Rasulullah niya kapatutan si Allah. Pegi sifat Allah Rahim Ghafur. Sangat maasih, sangat ngampun. Ilian hawa luha si Allahin binettaran gitu ni kapatutan. Bang tahinang desa kapatutan desa. Nanaan sininin sinalasay wa Rasulullahin paine si Muad Allah wa Rasuluhu a'lam gay paine katawhan ko naway misala si Muad Allah wa Rasuluhu a'lam bu tamanan tao ni Allah Ta'ala paine ruk Rasul mga tawanin bu tamanan tao ni imam ni si Muad bin Jabal imam pinabuhay Rasulullah na lahat yaman manuan lahat yaman sumagawa magpain ni Allah wa Rasuluhu a'lam pahawa pagparyawanin, kulang ilmu ni, si paluhang rasul niya patawang bani, pagpili lai si kita may anak yakan dok sa dilipe, inatuatuhan di si doktor, gay kinatauhan mangantag bakas pangadyanin mga tungatuhin, gak bisa niya sahada. Us bang pinabisa pa niya, bang kaantaw ako nilew kaam, dumay sayin, bang kiwasal tao ako nilew kao, at silanong tinilew kun, dumay nisab, ako nilew kaam, duk sa dili billahi inatuatuhanin di si doktor inatuatuhanin makaido sahadahin asa mga di magpapahapin paano bebe anak yakanin katauhan mo ngadji to si Saudi ha bisan kulang bakas dilai si lahat waktu mag-interview si Manila pala missionary kamaramal tao dalam lahat sambuanga pananambatan ni guru sumagawa waktu nito nga si mag-antit pahap diawa grade din taid doig missionary ang patiyakan pagihap pagadji din to si Saudi sa in ni guru may tausugle pananambatan sila ay sinaha sampay niya magpain bata kulaw niya dito sa Indonesia mian bosin nga makabas batain makabas pagih batain mag-antit pahap nakuras ko ito pinahayamanin Katarangan dumain painte si katao pagyahin magpatik ka sila iyan tagna pinayaman bang ini bakas katarangan inanuno bang yung makaplay si opisina sa miyaan mo dumain po jaman dekelo pindah ko ito kahalanin nambanian may kung tinay matatto si agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sibe hinati iyan mian parkala may iyan Allah wa Rasuluhu a'lam hawa pagparewa si Muadin ka ay magpain pa ini katawhan ko magtuloy. Na kung ito pa yung ulamain maka yasihul isnadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisyartain pa inna ulamain maka jari kayo magpain Allah wa Rasuluhu a'lam si atas dua pagkala. Ika-isa fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam si kailum Rasulullahin gay bapuas ang bankamatay ni bang kayo tinilaw bang ini maana sambayangin gikaw pain magpain Allah wa Rasuluhu a'lam. Gay, painon Allah a'lam. Pagkimat ni Rasulin, sabang si kailum ni makadadi kayo magpain Allah wa Rasuluhu a'lam. Sumagawa si parkala pain ni Allah wa Rasuluhu a'lam mag-ikhtilaf kami ulamain. Niya magpain jinari we de bisan oras ko itu Allah wa Rasuluhu a'lam. Pagkiwe, la syakka fi dhalik. Gay kyo manjari magduwe-duwe pag Rasulullah hindi tamangan tao ang siya agama manjari pa may ulamain kasinduhan bisan kyo magpain Allah wa Rasuluhu a'lam si oras ito sumagawa insyaallah matapitin
Pergi mati ni Rasulullah, Allahu a'lam. Ikadua menjadi kemukpain Allah wa Rasuluhu a'lam. إذا كان الأمر يتعلق في أمور الشرعية لا في أمور الغيبية. Bangkanian perkalain menunjuki si agama, duma ini menunjuki si perkala ilmu gaib. Nama jadi kemukpain Allah wa Rasuluhu a'lam. Sabang painu ilmu gaib, ini mau matag si pasunganin painu mian kau paatag mian si pasungan Rasulin duk Allah Ta'ala mengatakan nega ay gay katauhan wa Rasulullah. Bang ini mau matag sumuhin melainkan bang ia inakahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napain Rasulullah yang pergi magpain semua Allah wa Rasuluhu a'lam. Fa inna haqqa Allah 'ala al-'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sabinnal pa inne in haq Allah Subhanahu wa Ta'ala si ipunne subay iya sinumbar kay magsirik siya teman. Binit tadoy Rasulullah hinaan si innen tauhidin amban haqqullah. Tauhidin haqqullah min haqqillah subhanahu wa ta'ala. Subay kau kay magsakuto si iye, si kemun hina. Subay iyan karna Allah subhanahu wa ta'ala duk sila bayan pahuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegge puas amban bab ini dan bab ika-ennem sinalas saywe muallipin bahagian atau ginisan me kasirikan. Menjadi kau ngandel si manuk-manuk syirik kau. Ia sinalesai itu kalau biahan aja. Ikaduan sambung Rasulullahin wa haqqul ibadi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Paman. Duk kapatutan pa ini punin gay menjadi inada bu Allah Subhanahu wa Ta'ala bang gay magsirik si iye. Gay menjadi inada bagi magsirik si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanaan si ini ng binetad wa Rasulullah. Gay kawinada wa Rasulullah bang tasabihin na wa tauhid wa Allah Ta'ala bang tasabihin na wa tauhidin. Ga bang tasabihin na wa sambahayangin. Pagkat dehel binistas niyan tauhid. Bang magka tauhid dun. Gani ako na sambahayangin. In tauhidin kwe dalil pangatean si dalembaran manusia. Ala wa inna fil jasadi mudghah fa in Rasulullah dak ke pa inni niya mian laha magtibungkil si baran manusia fa idza saluhal jasad sairul jasadi kulli bang pa inni in laha magtibungkil dalam pangatian manusia in ha lanu we neke mun baranin bisan pikir hatel ka bisan pikir nian sa inyo lewantuk no bangkap pangatian nun lan we neke mun tabo we ni wa idza fasada jasadu kullu bang item pangatian nun lemmi pangatian nun tabo we neke mun pang nian baran nun ala wahi al-qabdu ang kipangatian pada Rasulullah nanan sinden tauhidin kue bantuk pangatian si baran manusia. Mekitinai ma sambahayangin, mekitinai ma hajiin, mekitinai ma umrahin, mekitinai ma zakatin, puasehin, bang bentel panauhid nun si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakultu ya Rasulullah afala ubashirun nas. Misa si Mu'ad, okay Rasulullah. Gigi pa ini akan kue manusiain sine-sine mian bentel pagtauhid dan giinala wa Allah. Pa in Rasulullah la tubashirhum fayattaqilu. Da se pa inni akahanun kau se pa inni ngandel si pakala tauhid. Na say giwatuk ni. Ubus Qur'an no magtauhid ubus dinak sige inakahan kau se ngandel. Kau se ngandel hadya gi magsirik si Allah. Gi lummas sadya man Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa gi nang bahayang, gi magjakat, gi muase na say. Nanaan si ininen pa inna ulama'in jawazu kitmanil ilm menjadi tinapuk ilmu lil maslahah para sikapan arakala bangki wakahan kungan belajar kesifat tauhid gak tabaham no bisara legay ko nang bahayang gak kita takalebi me bisara me kamatatuhan tibang hapang Tuhan nun bisik yung ginabahayang subhanallah kung di ilaw siya ko bisara mua usba si tumahubong ko ng bahayang pain na si ako ng anakan
Bang pain na ilmo nun pandak pe. Dako pain ni, dakyo pain ni, patapit si ako, pain ni ako, dan tahon din tete ng bahaya. Pegge niya pagtuhan sa bendal ni. Pagparambus-bus ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Ga katauhan we ni, amban ni pangandaakan sin tawhid. Ini ng bahaya kiyo. Pain Rasulullah min hadis ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salat. Kasabot na sini sambahayangin. Walhasil sambahayangin amban pangandaakan sin kalimatut tauhid. Zakatin amban pangandaakan sin kalimatut tauhid. Dumain maananin bang tasamin na la ilaha illallah. Dai. Tayo do surut nen si pasongan bang ako maka mian salah sayehin. Mian painte anu ini sa pegge bagas kayo magbahagi kawitan ko balik nalasay ni pegge kau fikhi pongrung nen kamihi bango pa tapi ko pegge bisik manamalan sa insyaallah kau tasabut deme surut ien me kita paham no kalima la ilaha illallah yung pangkatauhan no surut ne me kita saben na weno pegge bang katauhan mo gai magpain kiyo la ilaha illallah sa nang kiyo wa katuhan no panang kiyo lay dambuwa amban pamagisan sin la ilaha illallah nayan may pagdirai matatto si agam Allah subhanahu wa ta'ala bilang ko yan kay makapataha ni dambuwa ba mauguswe ten uus bilang bambalik ikaduhe init eddo ten kemon ahamiyatut tauhid kahalgaan sin pagtauhid idu pege magpain maakin katauhan ko ni pa ini tauhidin ka katauhan ni bang ini kahalgaan tauhidin nuk bang ini kadilikan tauhidin amanien mangyalay kabis sarako pangka si pakalebi duk gak tumawa manjari ko mian maabbi duk patulus bi patulus bi bang upama bisarakoy niya sumape pagi ako ininen na bilang bahu mag-anad dumain tanto kapating nin bang pagbisahan pasan ilmu ulang tumanamalan baik ni ko sila pagpakilalahan demikian wa hiya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.